Itemi-inĩ rĩa gũtabania ũrigitani wa mwanya kũrĩ ciana na arĩa marĩ na mawathe matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa Embakasi ya gatagatĩ, ceceni ya ũheani wa maũtungata maya nĩ ĩrugũrĩirio itũũra-inĩ rĩa Komarog. Nĩ ceceni ĩrĩgĩrĩirwo kwaũra thibitarĩ wa Mama Lisu mũrigo mũnene wa arĩa mathiaga kũmatha maũtungata ma ũrigiti wa arĩa marĩ na mawathe. There is Women Youth Persons with Disability Empowerment, an organization that was started to empower youth, children and parents who are having a challenge of special needs, and specifically the cluster of neurodiverse conditions. Imekuwa changamoto kubwa sana kwetu sisi wazazi. Kumpeleka mtoto Mama Lucy na kumrudisha, saa zingine unaenda asubuhi, mtoto hata hajakula kitu na unatoka huko kitu kama saa 6 ama saa 7. So tunashukuru Mungu kwa sababu ya hii organization ya Wesi kwa kutuletea therapy center karibu. Mĩhang'o ĩno ĩterebetwo nĩ atongoria a wathani wa matũũra makimenereria mũtugo wa aciari amwe gũteanĩria ũigĩrĩrĩki wa ũreri wa ciana ici. Hii wazo ilipoanza nilikuwa pamoja na wao from the start, na chenye nilikuwa nimeshuhudia, wazee wengi walikuwa wanatoroka wa mama wakiachia watoto walemavu wa mama. Lakini hiyo siku wakati niliona kwa ofisi ni wanaume wanakuja kuongelelea hili jambo ya kusupport mtoto mwenye ajiwezi, nilifurahia sana na nikasema tushikane mkono, tufanyie pamoja, ndio hata na hao wanaume wengine huwa wanatoroka bibi zao wakiwaachia watoto walemavu na wao waone mfano mwema. Kũhingũrwo gwa ceceni ĩno nĩ ikinya rĩkenereirwo nĩ aciari na areri a ciana ici iria ina mawathe, rĩrĩ mũingĩ ũrĩtio gwĩtĩkĩra kũmahĩmbĩria. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Juliet Wandia wa Muthoni.